Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yariin ng bukadisko. Bisan bukon na maluoy, kamo maning magpaluoy. Bismillahin taglaan. Kaniya kakampungan. Hene panglangan-langan pa mga kabagayan. Wajib pamintangan sensubul kabutsangan. Babalubetuanan bang biya kapag isunan subay pagtaayunan. Kapag miting-mitingan awon dua nagtunang silahang kalungan. Dagsisibit singan bang magkaun magdungan magsaw tinuanan biya magpalanggungan. Wala da naglugayan inusog dayang limyalan timulak dayang pasandakan. En katulak sinusog jandi nila mahuhutasal ini at maksud karwa magambuk. Babae sa bamura pasaw di timulak dabang waira baya-baya habang hirur sinaula magambuk karwa. Pagkakatulakan na sila karwa-rwa. In pagmiting daran na maglangok-langok sila mag-video call sadya. Awan ang buok waktu inusok na nga subolab mauno-uno. In kaya pakinangan mo in mga amo mo marayaura kayo mo. In babae nakatukda waira baya-baya ako alhamdulillah. Biat dasin haula sa pantundayang kandain na hangkat ako na labi inusog akiki. Painamu ako awon yaon babae. Subay kurayang ina maparuli at tusya ka Saudi tidaki ublaan. Baytaya kusingan bang ako kaamukan konsum na butangan. Pagkakya baytaan na ininami at tunapakampung ng isunay. Sila magpangasawa na giwaan na sukat doang gatusin pilak. Eban pakarot bukas saun pa nakabungat. Siukatan pamilas inusok kya bugatan siukatan paurgan ganti pagtipun-tipunan sinanak kakampungan. Sambil siulatin nganing group sindir-sindir. Awun parayang nakabangkili albaris kay nadjat subay sila matapil. Sender-sendelin sulat pakatan sikat na nagkakadsambil imat insukat dayang giyaus na usok na kaingat na paulat timawag na ina na maita na anak pauwiun na. In sila rayang natayma na anak pauwiun na. In sila rayang tiyayma
Ubus manak tayo mausog minuwi na kula pasug na inganta. Pagkatesen usok pakula tayang palupanan ni maog. Sambil namilod, excited na tuod. Nag-ukab na Facebook, na maita na in maksud, limando na inkog. Inusog nag-chat na babae biyaitaan na, ako ti ay na subay ka maghina-hina na pahulak ka uwi na. Kata ti auno way na problema sukat giaus ko na. Bang waira baya-bayain katan, jokop na in babaira yang kiubla. Di na magkatautun na, magtuy pa na mariksa, timawag pa kainanak, baitaan ta kawayaw na magdili ka usap pamikilan kaw. Subay mo'y naakaw, babae na nalitali. Marahin na inuin, kuya gway sali, pagkadwa taon na. Pagos na maita na, sabab siya mo'y na. Pinis kontrata na. Muwi na sa inganta, unyo sa kula. Lawon sakit gimuwa, kate birayang piya kita. Nagmaas nagbata patay, bukod na kanta, biya magkabuga-buga. Ubos na nagmumumus, tiyawag na sinbus, ay ikaw magusus. Ay nakawamak na sa sakit coronavirus. Yan sakit makabuka, sakit makabuka, nalatagin laom dunya sa wapianius na. Wadayang at sainain sakit yan, naglatak pakatan si maplag. Kaeloan papahin at tayo nasuri, mabayat na siya mo'y mariyabutan sinway na biyahi. Luha din na maghulaw si Buddha dumadlaw kasusakan dayang limabaw. Pagkanius naglatagin babait timawagin dagal akong bagbag susadi kasipat. Biadiin kaulang laboy mahinang ko bisan nunuin bayaku. Makauwi di ako wayroon akaran ko. Nagchat nagkarwa, nagmeeting sila, amuhadja tumtuma. Amuhadja tumtuma injan tinakauna, di kababaw dunya. Sambil pakiyama, lugay hapag tagaran, labi na ang kabulan, awon babailing katan. Inusok na kailan, tuwi pya maya anak pagimun-imunan, nagbus ka kaunan iban kababaikan. Enta kami tingan, usok yukikan. Papunta na satsa, sila karuwa-ruwa.
Sabab sinabjatu na pasara nagagad na pasara taon na kilukala nakaingatin inasabab tunangan sa inbata. Way na mahinang ta sila karuwa-ruwa in sila nagdakop na makaulong-ulong na intunang nakauna. Pasara na nag-alup inbutang iulit pasara dayang nag-alup na inbutang iulit na kailuin babayat to pahasaudi. Wai na panghati kailurayang imaputi na malubain janje. Kiawinan pagubos mataod na kapus. Kita Facebook pagkarayang pata nila mataod babain nakaoto din luha nagkahudod. Babae rin makatagan inusog tiyatan ng asububang matan. Nagchat na rayang inusog inluka nagkaudod. Di ka magpamaugbog way murayang miatutuod nalo para kautuod. Usok na kasambong na sari sa balan mo na indyan di tatumtumaraing sinakauna. Lep subayra la palupa kun ma subayra yang lupa kun muna babae mihisara ayaw na kau masusa. Janjita na kauna way kutuod liw pabisan kau nag-asawa na ako rin na magbana. Janji kusum tumasari sa balan ko na di hababaw doon niya sambil pakyama. Ako rin na magbana. Saritay maun ko na bisan magbudyang maas na. Babay makaulong labi na dua tagun sambil pabigayaon. Sambil pabigayaon bayabutan lockdown. Wassalam.